Hello everyone, welcome back to my channel again. Pini vlog sa bangke na paklang pon po. Pinang ano mo nitum comments na arju ne nang po ko na lo pe is he dead or alive la sana arju jubang do la sinang paklang po. Pini sinang kelelang. Engke la pene ko pipi sinang ke van pima na paklang po. Laban ke non lom ke hoptai sibak dolobon ni vlog se mar me hedi athe non lom che thang prup kiso penang ana tum so prup la son tak tak sini pai ta kiso ti ham lo amat kiso chelana la hai an sin ke bahani be da pot si bahani be da munit mat si chelana lo ajat lo amat sin ke apor bang chilong lo da lo vlog se mar pan non bang ke asap so mi hoilo so don't worry she is okay now asap so ke lak la hai bang dolang he me muchet lo nona bang ke ni ponang ke van pilo ni tumpan Kashmir pen fresh lo lake na pen ke lahai him korai ko rito nang van pile he rong pen nang lik pet lo fresh lo thang dawai pi pin ajat pi pin lo lake ake vai da dog pe ne chuang la he tai the ki chuna paklang tu po ake vai da dog pe lage ki dog bajar long le na so na taste ko na silang pa ke dok chumi pick an bujara son ke lo lagi athi arong pen lik pet pet si wandet mati dim kor soup kor sayan lo jo I'm in love with this apples abang ini po nang ke van pi surma pune Chomeo ni ke first time la jo la ke roti ghee la pan ke sini si ki mix la ke ghee taste hade chome pe no la bang ke ana tu ni pon ni po pan phao ning dok pik phao nam pi da me lo là cái phao trả thu xì cho chỗ ăn xí bữa nay nàng bạt lặp thì non tuân pi đâm po ăn cái chụp cho đi po này cái thu xài đấy là thu xì này cái dog pot tapan cái là bò bhaji cái là cái hen long dar bên hen over ha thang tuân pi pi ngon của mình ngon cho mình nữa chú mà nằm ở cái hòm chú lọc bà mình lúc sụt ra cái hang ôn hả giống nhau mì giống chome pe lo problem pan japi to na hane kaisa laga phak ok Chumesen lo. chome san la adak phak ok long ma long le Abe. ave ta ha ham ti le bo phak ok cho long pa Santile. Anyway, thank you so much for watching. I hope you like it. And don't forget to like, comment, share, and subscribe. Cho tang appen ke be kapang thai be pu di la son lo ta me ne bang ka li he pholing thiam rong he. Tang te video bai kang ton lo. Karam. Bye. See you in the next video.